Abalandeli bawo amabili lamaqembu babheke umdlalo onzima kusasa. It's been a long time singadlali singafikisho nakuma finals yeSABC and uCosta as like KZN I think nakho kuzoba niyakhula abafana umdlanda. After bekwaze ukudlula kwiKaizer Chiefs ethimini eyaziwa ukuthi ivama ukuwawina amakhaphu kubanika iconfidence kakhulu. Bazofika kwifinal benalowo mdlandla. Sebesicela istadium, sebesicela Mabhida siyibhakabhaka, izimnyama, simhlophe, siyo yonke into. Ngegame akubuzwa kodwa akubuze egameni siyoyithatha indebe bethanda bengathandi ukade ngabe ibhakabhaka mina so nje kusasa nathi ifitayithinga indebe kusasa nje yethu. Mbukeli sikubuzile ukuthi ngokwakho ukubona iliphi iqembu elizonqoba kusasa waphendula kanje. Hayi mina ngone Pirates semathubeni angcono ukuthi yiwona engakwazi ukuwina ngoba inalo ulwazi lokuthi ama-final adlalwa kanjani indebe iwina kanjani kodwa ke phela ingawathatheli phansi amaZulu ngoba mayeke yawazela ngobuso ingasibuya ilambatha ngempela. Amabhakaniya azawudlula ngomso kumaZulu aza kuyikhusela le cup kudala ke ikhusela izihlanhlo le cup kaloku uzukhumbule amabhakabhaka and asenomsindo. Konakele madoda osungula kusasa zindala zombili ngithi impela liyobanja eshone nalo ngoba bengifisa ukuthi amaZulu egcine ewinile ndemana ngoba seside isikhathi agcina ukuphakamisa kodwa ke phela wonke amaqembu azimisela futhi kwesingene phezulu impela ngithi mina liyobanja eshone nalo. Ibhakabhaka lizonqoba phela le ndebe le yebhakabhaka abantu bayakhohlwa yini futhi esinesitala sinesitala eSouth Africa so nje ibhakabhaka indebe ikulo izonqoba lizonqoba ibhakabhaka indebe ihlaleke ezigamagebhula ezagebhula umhlaba masipala ngenkani ziyayiwina le ndebe zizawubengela ngayo isilo samabandla ukumkane uMesizulu. Pirates izaphumelela indlela le bidlala ngayo kwimidlalo edlule ndiyibonileyo izawugqitha kumaZulu amaZulu azawudliwa iPirates. Hayi ngokubona kwami amaZulu azophumelela lo mdlalo azewina le ndebe ye-MTN 80. Lembono ngiyababukeli ngakho ke iSABC kanye nalolu phiko lwayo lweindaba zesiZulu angeke baphendula ngokukhononda okungase kuqubuke ngayo. Mbukeli sikucelile ke ukuthi uvote kwipoll yethu ekhasini